comportement d'un leader, imyitwarire y'umurongozi niko mubyita mu Kirundi, tuyisanga ahantu hatatu. Imyitwarire ya mbere y'umuntu uzarongora abandi cyangwa uzayobora abandi ayikura ku babyeyi. Ndababwira langage iri simple ariko ufite ibyanditswe byinshi. Imyitwarire ya kabiri ayikura ku murimo akora. Ni naho ntinda cyane. Imyitwarire ya gatatu ayikura ahantu akorera, environnement. Nongere mbivuge. Iya mbere ni ababyeyi, ariko kubera yuko ntarimo nigisha imiryango simvugaho mwavukiye nuko mwakuze. Hari umunsi nzababwira kuri spiritual fathering, kurerwa mu mwuka, kuko umuntu ashobora kugira impano zose ariko atararezwe. Buriya abantu mubona bakina za Barca, zifata Arsenal n'andi makipe mukunda, ntabwo ari abantu bazi gucenga gusa, ni n'abantu bagira imyitwarire. Kuko ushobora gucenga abantu bose uwanyuma ukamutera inkokora, ubutandi bagushiremo. Kuko imyitwarire niyigena igihe umuntu azamara mu murimo, kandi iyo myitwarire ayihabwa n'ababyeyi. Ubwo rero nimbona umwanya ndavuga ku babyeyi bo mu mwuka n'uburyo barera imyitwarire yacu. Niyo mpamvu tujya tubwira abana ngo wari kumwe nande, akakubwira ngo nari kumwe nande, akamubwira ngo ntiwongere gusubirayo, kuko abo bana nta burere bagira. Mu yandi magambo nta myitwarire. Uwo muntu ndi wowe ushaka ngo abe inshuti y'umwana wawe. Ababyeyi nzavuga uburere duhabwa n'ababyeyi bo mu mwuka ikindi gihe. Nzi impamvu atariho ntangiriye. Nanone nzavuga environnement dukoreramo ikindi gihe. Nashatse gukoresha umwanya neza ngo mvuge tembe imwe gusa, muyibazeho ibibazo tuyimastering, tuzagaruke tuvuge izindi. Impamvu ze environnement buriya muzumve cyane. Iwacu mu Rwanda ntushobora kunywa amazi ngo agacupa ugataha ubonye, kubera environnement turimo. Ariko ubushize nagiye gukora igiterane muri Nigeria, ndagikora icupa naribwira ngo ni murebe mushe bakangana, are you crazy, urarwaye, kurabaza ushira icupa. Nukuvuga ngo ahantu hose bahata amacupa, kandi buriya umuhanda ugirira impuwe wayo ubona uko umeze. Iyo umuhanda nyine wanduye ndutinya gushyiramo icyanduye. Bivuga ngo hari ukuntu umuntu agera ahantu isi ikamwica, imyitwarire yagiraga akagenda ahinduka gahoro. Muri ibihugu zacu ntiwagara ku muhanda ngo ukore petit besoin, ariko hari aho wagenda ugasanga n'abakozi b'Imana barabikora gutyo, kubera yuko ni environnement barimo. Muri ibihugu byacu ntiwapfa kwambara uko ushaka, ariko hari aho ugenda ugasanga arabizi apotre, umuntu yambaye ibyo ashaka, yarishushanyije, niwuza kubwiriza yambaye akabodi, yambaye ikabutura, afite amadrede agera ahangaha, naze kuhavuga ahagera. So akaza ugira ngo umega avuye mu nzu y'urumogi, ariko nyine imyitwarire yabo naho ngaho bari. Ariko aricyo namenye mu magambo Yesu yabwiye abigishwa, yarababwiye ngo mbasize mu isi ariko ndi muri abo mu isi. Isubiremo, mbasize mu isi ariko ndi muri abo mu isi. Kamisobanure muri aya magambo mu byumve.
abantu bazi umwumbati bazamura ikiganza. Murakoze. Umwumbati uba mu butaka, wonka ubutaka, urya ubutaka, utunzwe n'ubutaka. Ushaka wese ajya mu butaka, ariko iyo ukuye mu butaka usanga umwumbati ari umweru. Umwumbati w'umweru ntiwigeze wivanga n'itakurya wonka ngo use naryo usanga ari ryo imbere. Bivuga ngo hari imbaraga zirindira umwumbati mu butaka ngo utivanga n'ubutaka. Izo mbaraga nizo zigenga imyitwarire yacu. Bari mu isi, turi mu isi, ariko nditurabisi. Nditwitwara nk'abisi, nitugenda nk'abisi, ntituvuga nk'abisi, nidukora nk'abisi. Imyitwarire yacu ndisa n'abisi nubwo turi mu isi. Yesu abwira abigishwa ngo simbasaba ngo muyivemo, ndabasaba ngo muyirindirwemo. Hari imbaraga ziturinda zikarinda imyitwarire yacu ntiduse n'isi turimo. Twagenda bakavuga ngo ni ukuri n'abana b'Imana, twavuga bakavuga ngo ni ukuri n'abana b'Imana, aho dutuye bakavuga ngo n'ubwoko butuye habo kubera uwo twamenye. So imyitwarire buriya niyo ituma abantu bakuvanga, nayo ituma abantu bakuvangura. Irakomeye ku muyobozi. Reka focusinge no kuri kakandi ko hagati. Imyitwarire duterwa n'umurimo. Navuze ibice bitatu: umuryango turimo, uburere bwo mu mwuka buduha imyitwarire, umurimo dukora uduha imyitwarire, cya gatatu environment dukoreramo iduha imyitwarire. Navuze ngo ndagaruka gusa ku murimo dukora, kuko utamenya umurimo ukora ubutaraba umukozi uwukora. Utaramenya umwuga urimo witwara nk'abasanzwe bose. Mbisobanure muri aya magambo mbere yuko njya mu dupointe shaka ko mwandika. Buriya ndavuga umwuga ndimo, nawe utekereza uwo urimo. Umwuga w'abanyamategeko ikiwugize gikomeye si ubumenyi bize cyane, ni etike yabo. Etike murabyumva? Hari amategeko agenga umwuga wabo, niyo akomeye kuruta ibindi byose byabo, kuko n'abantu bahura n'abantu baregwa ibyaha bakoze. Nigeze kujya kuburanira umuntu wari wakatiwe imyaka 20 yo gufungwa bamurega viol. Bigeze muri appel turaburana baramufungura. Ariko urumva iyo uvugana n'umuntu w'umwavoka, uvugana n'umuntu wakatiwe imyaka 20, utazongera kubona n'umuryango wiwe. Yari mu myaka 50 yiwe, bivuga ngo yarasigaye imyaka nka 20 muri Esperance vie abe yagiye. No kuvuga ngo yasaga nk'ugiye kurangiriza muri gereza. Uwo muntu uburyo muganira bitandukanye n'ubuganira n'umujama. Hari ibyo akubwira. Iyo umuntu akubwira ngo bamureze viole, afite umugore n'abana baza kumusura baba bakuru, uramureba ukavuga nese avugana iki n'umugore, avugana iki n'abana. Hari etike ituma tuganira nabo bantu. Buriya abaganga uhura n'umuntu akaza akamubwira ngo ndashaka kukuramo inda, kandi mubana muri quartier muzongera guhura, ashobora kubona umuhungu w'iwabo agiye kukurambagiza. Bafite etike yabo. Niyituma uvugana n'uwo mukobwa ndagwamana ubwira ngo sigaho. N'abashumba nuko. Buri ibintu mutubwira ni byinshi. Twovuga mujye mudusengera ntituvuga ibyo twumvise cyane, mujye mudusengera. Niyo myitwarire niyo yageze ko umuntu ashobora kugira charisma, akagira impano zose, ariko etike ari hasi.
ukagenda umubwira ibyawe byose ubwacu ukabisanga ku muhanda hose. Imyitwarire y'umuyobozi. Kugira ngo tuzumve neza, reka tuvuge umurimo dukora n'uwuhe, kuko umurimo utanga imyitwarire. Umurimo dukora ni ugena imyitwarire. Nari mbabwiye ngo umurimo w'ubwavoka ni ugena imyitwarire yabo. Buriya n'abafundi bagira imyitwarire yabo. Abafundi buriya baravutse mu miryango myiza, baranarezwe, ariko kubera umurimo bakora hari ukuntu bigenda. N'abashumba nuko, abashumba bariya baragira inka. Ndabizi nigeze kuba umuntu uragira inka kugeza ku myaka myinshi. Nzi ibintu bavugaga. Iyo mbonye abantu bakavuga ngo nabashumba, abashumba b'inka ariko apana b'amashengero, bitamenya ko hari ibintu bavuga, hari ibintu yavugaga confuse. Uri kumwe n'abana bawe ntukamutumira iwawe, ko hari uko bitwara. So umwuga ni ugena imyitwarire. Kugira ngo tuzumve neza, aba bantu tuvuga imyitwarire yabo ni bande, bakora iki? Bakorera Imana. Ijambo ryangoye kumva maze kurisobanurwa ndavuga ngo ngiye gukomeza mu gishumbanire, niyo kuvuga ngo umurimo ni iki, umurimo w'Imana ni iki. Kuko kenshi baravuga ngo ni umukozi w'Imana, ni umusavyi w'Imana, fine, ariko bisobanura iki? Mu magambo ya buri munsi bisobanura iki? Ukumva abantu ndi mu abantu bayobora amashengero bafite za ministeri nyinshi, zira za alarme, za gisubizo n'abandi bakoraho mu rusengero, sinzivuga zose. Kimwe mu bintu narwanye nacyo nicyo kumenya ngo saba abantu tubakire dukorane, bakakubwira ngo dufite ministeri ni iki? Kuko ministeri niyigena imyitwarire y'umuminister. Abo twita abakozi b'Imana bagira ijambo rimwe mu Cyongereza ni minister. Abadiakoni they are ministers, abariribyano they are ministers. Nuko ngo twese tura ministeringa. So kubera iki tu ministeringa? Kubera ministry ni iki? Kugira ngo iyo ministry igena abayikora, hanyuma abayikora bagengwa n'amategeko agenga iyo ministry. Kamvuge iki kintu ngo ni ijambo ministry mu Kinyarwanda no mu Kirundi ndacyita umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni iki? Bita mu yandi magambo ministry. Nta kindi bisobanura uretse ijambo ryitwa servant, umuhereza, umugaragu. Ntibibatangaze niza kuvuga imyitwarire y'umuyobozi mugasanga nagiye mu myitwarire y'umugaragu. Kuko Yesu yaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe abe mutoya muri mwebwe. Hari igihe rero abantu bagira imyitwarire yo hanze y'abakomeye, niho bitangira iby'amaprotokole maremare, za ntebe yavugaga hano naho zitangirira, n'amaudiyanse atarangira, abagushaka bakanyura mu wundi, uzanyura mu wundi, uzakugeraho. Ngiyi imyitwarire igezweho muri iyi minsi, biteye agahinda. Biteye agahinda umukozi w'Imana kugira ngo uzamushake indwi yose, n'iya kabiri n'iya gatatu, ntajya afata telefone, agira bamwitabira telefone, bamubwira ngo uyu wamwakira, uyu ndi wamwakira. Mujye mwibaza ngo iyo aba ari Yesu wayo ukora, niyo myitwarire ari kuba afite? Abaye Yesu ari we mushumba wanyu, abaye Yesu ari we muramyi wanyu hano, abaye Yesu ari we mucuranzi wanyu, abaye Yesu ari we mudiyakoni wanyu, wamushaka icyumweru ntumubone. Umurimo. Iri jambo umuhereza rifite ibisobanuro byinshi, reka mvuge nka bitandatu. Ndagenda mvuga ibyanditswe, sinemera ko tubisoma kubera umwanya. Icyambere ni umugaragu w'abandi. Matayo 20:26. Chapitre 20 verset 26 à 28.
ni umugaragu w'abandi. Ushaka kuba ukomeye muri mwebwe abe umugaragu cyangwa umuhereza w'abandi. Icya kabiri, Matayo 22 umurongo wa 13, ni umugaragu w'umutware. Bivuga ngo uwo muntu twita umuminisita, tugiye kuvuga imyitwarire ye, ni umugaragu w'umutware. Ni wa muntu shefu abwira ngo urihe. Ubundi abagaragu b'abatware bahora bahagaze gutya, muzabareba nyakubahwa. Umugaragu wahora ahagaze gutya ategereje ngo baramubwira iki arakora iki. Igisobanuro cya gatatu, ni umuhereza. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ryiza ryitwa waiter. Mubazi neza hariya mu ndege abo bita les hôtesses, muzabarebe bahora bahagaze baserva. Muzabarebe mu mahoteli yacu. Njya mbwira abantu ahantu hambere habagaragu beza ni mu mahoteli. Iyo aba bakora mu mahoteli aribo twagiraga mu rusengero n'imyitwarire yabo, twaba kuba tufite amatorero meza. Reka mbabwire ikintu kiba muri hoteli naho ndi ndashima Imana mwancumikiye nakunze cyane. Nzazana n'umuryango wanje tuwatinde gahoro. Maze iminsi njya mu ivugabutumwa imyaka myinshi yababwiye. Ahantu ha kabiri nakunze ambere nakunze n'umunsi nagiye mu Bwongereza witwa Manchester, bacumbikira muri stade y'umupira w'amaguru muri VIP aba hoteli, aho uba wicaye ukajya ureba umupira ureba uri mu cyumba cyawe, balcony ugahindukira gusa ukareba umupira ukongera ukerekera yuka. Hariya rero nakunze cyane, sizi impamvu naze kuvuga hari, ariko nyine Ubujumbura murabizi ko Imana yabuhaye ubwiza bwose, yafashe ibintu byiza byose irabibaheza. Dukomere Imana amashi kuri ico. Waiter mu mahoteli, iyo ugiye uri mayibobo muri hoteli ikomeye 5 stars nka za Radisson, nka za Marriott n'izindi mufite hano, ntibajye bakubwira ngo umufuka ufite iki, ntibajye bareba nuko wambaye, bajye bakubwira ngo murafatiki. Ukifika tu wanakuambia mtakamata nini, tuwape nini. Nuko ngo imyitwarire yabo bateguye kwakira umuntu wese uko yaje. Ariko mu rusengero harayusanga protocole akakureba, waba wazanye imodoka nziza ihenze, Range Rover V8 za Benz seri za nyuma, akakubwira ni pastor hari umuntu waje adasanzwe. Ugasanga abantu bose barababyize, bashatse umwanya ahantu bakuzanye kubera uko waje. Siko muri hoteli bameze. Abantu bose muri hoteli barabicaza, bakababwira icyo bafata, bakabaganiriza neza. Aha ni mu nzu y'Imana, imyitwarire yo mu nzu y'Imana igomba gusa no mu nzu y'Imana. Umuntu wese agomba kugerana agasanga aremerwa. Ariko kugira ngo tubabwire ko bemerwa, ntabwo ari twe, ni umwuka uturimo, umwuka w'Imana w'ubuhereza watumye yohereza Yesu. Ndabona natangiye kubwiriza kandi atari ko nari natangiye. Waiter ni wantu honyine bakubwira ngo ufite agaciro, uremewe, iyi ntebe ni yawe, tuyisohokane hanze, ariko ntuzatinde kugaruka. Nukuvuga ngo muri hoteli ugeramo bakakwakira nk'abashaka ngo ntuvemo, kandi iyo ugiye baza bashaka kukubwira ngo duwe feedback, kugira ngo uzagaruka utazatinda. Ibyo utabonye bimeze neza tuzabikore neza uzagaruke. Nibyo byagombye kuba biba no mu nzu y'Imana. Nukuvuga ngo abantu babategura kwakira abantu. Abanyamerika bagiye gutera mu myaka myinshi ishize, bagiye gutangira kompanyi yabo y'indege yitwa Delta. Igihe yatangiye gufata abahotese b'abashinwakazi, kubera yuko China yabaye centre commercial, indege n'ikitangira kugendayo, habanye n'ibintu byo kuvuga ngo na company zifungurireyo. None bajya gutoza abantu muri China ibintu bya custom care, imyitwarire. Barabona tuzahora dufata abantu
bava muri Amerika baza gukora muri China biraduhenda. Ahubwo reka twige dufata abashinwakazi tubagira abahotese nabo bajye bakira abantu bakora akazi n'ikiguzi kigabanuke. Barabigisha icyumweru ca mbere, babigisha ukuntu umuntu agomba kwakira umuntu amusekera amumereye neza. Murabyumva? Noneho basanga abashinwa ntibakunda guseka, baba ari abantu bafuza amasura. No, ntabwo ari uko bigomba kumera. Umukiriya hano ni umwami. Imyitwarire yanyu igomba kuba itandukanye n'iz'abashinwa bo hanze. Umuntu wese ubagezeho mujye mumusekera, ariko kubera yuko bwa burere bwo hasi bwo guseka no kwigishwa neza n'igikundiro n'ibiki n'amagambo meza wenda batayafite, noneho yakira umuntu agira you are welcome. Barabano ya ko murabikora inyuma ariko ndibiva imbere. Biba ngombwa yuko bazana abapsychologists babigishije imbere, bareba abantu muri bo badafite ibikomere, baseka bivuye imbere bitari iby'inyuma. Imyitwarire ni ikintu gikomeye. Uzi ko ushobora kubona umuntu body language ikakubwira amakuru adahaye avuga. Mujye mwishima mu mwami Yesu, mujye mwishima, nongeye kubivuga. Kandi ibyo byishimo ntibiza mu nshinge, ni umwuka wera iyo yakugezemo yorosha ibintu agatanga amahoro, ugakora bimeze neza nta mushiya. Inguni zose z'umutima umwuka w'Imana zigeremo, ahindure abagire waiters. Yohana igice cya 2:5 ugera ku wa 9 murabibonamo. Yesu arimo yigisha, arimo abaheza gahunda zose, akora igitangaza cikana yigalilaya. Aravuga ngo nimwicaza abantu, bariya nabagaragu, ni ministers, bariya bicaje abantu. Mwicaza abantu, mubahereze, mubaserve, ibyara amazi bihinduke vino. Ngo vino ya nyuma iba nziza kuruta iya mbere, kubera yuko abayisivi bari mu byishimo, harimo akanyamuneza. Igisobanuro cya 5 nabakora mu nzu y'Imana. Muze kubira mu Bafilipi igice cya 1 umurongo wa 1, singiye kubivuga. Abo nabo they are ministers. Igisobanuro cya 6 cyavugaga ku bakozi b'Imana, mvuga nabakora umurimo w'ubudiyakoni mu rusengero. Timoteyo wa 1 igice cya 3 umurongo wa 8. Deacons cyangwa diakonos bivuga ubuhereza. Ijambo diacre cyangwa deacon bivuga ubuhereza. Twebwe abadiyakoni baje ari abayobozi, nabo bagira protocole. Iyo umushumba atariho, umudiyakoni akwereka ko ari umudiyakoni. Nuko ngo imyitwarire tazi ko ari umugaragu. So dufite abantu rero baje muri ministeri batanyuze mu irembo ry'ubugaragu, banyuze mu irembo ryo gukomera. Ntibanyuze muri training y'abakozi, ahubwo banyuze muri training y'abayobozi. Kandi dore ikintu cyantangaje, ahandi hose ishuri ryiza ryigisha abayobozi ni ishuri ribigisha gukorera abo bayobora. Kaminuza zikomeye zigisha abayobozi ntizibabwira ikiyobozi, zibabwira ubugaragu. Niyo mpamvu amagambo nka servant leadership ni amagambo akoreshwa muri Bibiliya ariko yagiye muri secular. Kuko nta kindi gitabo cigisha umuyobozi mwiza nka Bibiliya. Kuko niho honyine bakubwira amagambo bashyira no mu bikorwa. Kandi Yesu nawe yarabikoze. Ahamagara abigishwa arabwira ngo uno munsi ni ugomba kubaserva. Baramureba baramubwira ntibikunda. Ndikugira ngo mbereke ko bikunda, ndabaza nkora iki kintu, ndabaza mboza ibirenge. Baramubwira ngo ntibishoboka.
umwe witwa Petero avuga ngo ntushobora kunyoza ibirenge ahubwo nije wabikoza. Aramubwira ngo ya nintakoza ibirenge ntaho duhurira. Aramubwira rero niba ari uko bimeze ntunyoza ibirenge gusa uranyuhagira. Yarimo abigisha kuba servants. So dukorera Imana rero wa murimo mu buryo bune. Ni naho mvuga imyitwarire y'uburyo bune. Icambere, dukorera Imana igihe cyose turiho mu buzima bwejejwe. Aho ndasaba ko hagira umuntu usoma Bibiliya. Ufite Bibiliya ze kunsomera Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere. Ndavuga uburyo bune dukoreramo Imana n'imyitwarire y'uburyo bune tugomba kugira kubera uwo dukorera. Abaroma 12 umurongo wa mbere. Musanzwe muhazi bene data mutange imibiri ndabinginga. Vala. Dukorera Imana iyo tuba ubuzima bwejejwe. Ku rundi ruhande, imyitwarire ya mbere umukozi asabwa ni ukuba ubuzima bwejejwe. Ndavuga gusa imyitwarire ne. Uwo ni uwa mbere. Kuba ubuzima bwejejwe. Bishaka kuvuga ngo kubera umurimo dukora turasabwa kuba ubuzima bwejejwe. Ntabwo ari ikibazo cya charisma, ntabwo ari ikibazo cy'impano gusa, ntabwo ari ikibazo cyo kumenya kubivuga, ntabwo ari ikibazo cyo kuririmba abantu bose bagakurikira, ahubwo n'ubuzima tubayemo. Sinzibagirwa umunsi umwe twatumiye umuramyi mwiza mu rusengero, araramya itoro ryose rirahaguruka, ku buryo iyo umuntu yamaze kuramya agategura imitima kubwiriza biroroha. Umuntu twakoranaga mu interprete arafashwa, ndafashwa, itoro rirafashwa. Tugeze hanze wa muramyi baramuhamagara kuri telefone. Mwabyumvise? Ndimo ndavuga ubuzima bwejejwe. Aritaba, dutuye Kimironko ni urusengero ruri. Umuntu aramuhamagara ngo urihe, ayishyira kuri haut-parleur atabizi. Aramubwira ngo mpagaze i Remera mu Giporoso. Wa mu interprete yaramuhagaze ku ruhande. Aramubwira ngo ko ntarimo nkona, abwira ngo reba neza naho ngaho ndi kandi maze umwanya ngutegereje. Ubwo arimo aravuga ari Kimironko. Umu interprete ntiyihanganye, arikara hasi arababara ararira. Aramamagara kenshi igeze mu rugo urumva umwanya dutandukanye sanga aperi nk'icenda an absence. None se byagenze gute, wagize ikihe kibazo? Aramwe nagize ikibazo gikomeye. Umuramyi twakiriye akoze igitangaza, abeshe mwumva nyuma yo kudufasha kuri avuze ikintu kuri telefone, umutima wanjye wagiye ha daddy ntuzongere kumuhamagara mu rusengero, birangirire hariya. Ubuzima bwejejwe. Imyitwarire yacu ya mbere ni ubuzima bwejejwe. Ntabwo ari impano, ntabwo ari uguhanura bikaba, ntabwo ari ukubwiriza abantu bose bagahagarara ubwiriza, ntabwo ari ukuririmba ukemeza abantu. Impano zijya zemeza abantu, ariko kwezwa kujya kwemeza Imana. Ubuzima bwejejwe, maisha ya utakaso. Mutange imibiri yanyu ngo ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Niko, that's your ministry. Bivuga ngo dedication ni ikintu gikomeye, nicyo kigaragaza umurongozi cyangwa umuyobozi.
ni ubuzima bwejejwe. Ikintu kizana itandukaniro mu buzima bwacu nk'abakozi ni ubuzima bwejejwe. Nico ikizatuma ubwira umuntu imyambarire ntakumve ni ubuzima bw'imbere, buriya nibwo bwambika ubw'inyuma. Ubuzima bw'imbere nibwo bwambika umubiri. Uwo wamenye niwe uguhitiramo imyambaro. Iyo umaze gukizwa hari umuntu uba muri wewe utumuhindura garde-robe, ukakubwira ngo uyu mwenda ni mugufi, atari uko abantu babonye ibibero zawe, atari uko abantu bakubwiye ngo sivyo, ahubwo kuko kurimo hari ibyo yahinduye. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, bivuga ngo atangiye ubuzima bwo kwezwa. Iyo wagiye mu buzima bwo kweza, ugira ijwi rikubwira ngo iki si cyo, iki ni cyo, iki gikore, uri wenyine no mu cyumba, ijwi ribana nawe. Ubuzima bwejejwe nibwo bugena imyitwarire yacu nyayo. Nibwo buguca ku bantu bukaguhuza n'abandi. Bantu b'Imana, nge nakijwe ndi mukuru, nababwiye ko nari muri kaminuza, nari mu wa gatatu hariya. Narabibwiye umukozi w'Imana, naramubwiye ngo twavaga i Butare weekend tukazi Bujumbura kuzina kuri iriya plage, tugasubirayo kuwa mbere mu gitondo kare kare, tukajya mu mashuri ya nyuma ya saa sita. Twabaye twashize. Hari amazina amwe y'amabici yabaga sinzi kwa za Malibu n'ibindi byagiye bihinduka. Nuko ariko umunsi nkizwa, umunsi umwe ndaza, noneho nari maze icyumweru kimwe ndaje kujina, zana n'ikipe ya kaminuza ya basket, kuko abantu bose bakinaga benshi bari abagenzi, bamwe twabanaga mu cyumba, coach wabo twabanaga mu cyumba. Arambwira ngo dufite bisi ya kaminuza, tugiye i Bujumbura, tuzaba turi hariya Kiriringira ngo kuri university hejuru, hanyuma tujyane muri weekend. Ndavuga nti rwose nta kibazo, ariko umutima ukambwira ngo warakijijwe, uri cyare mwigisha, nari maze amezi 3 ngijijwe, urajana n'abantu hari byo mudahuje. Ubuzima bwo kwezwa, imyitwarire. Twinjira muri bisi umunyenga no gukunda kuza i Bujumbura, turaza baducumbikira Kiriri. Habaye nka saa 12 kuwa gatanu, baravuga ngo turiyakira kuri Tanganyika, turamanuka tugerayo, turarya, baratwakira. Kaminuza yari yatwakiriye hano, batwakira neza, bimera neza. Bibaye nka saa 5, baravuga ngo hagiye kuba nyine ibintu by'igitaramo bya gipagani byabo. Abakobwa bose twazanye n'abahungu bose twazanye, mbona amaso yatukuye ameze nk'uko nari meze. Bose bafite amaveri aremereye arimo ibintu. Benshi bagiraga amacupa nk'atatu aresha matoya ari ruhande rwabo. Jewe ndicare mwegisha, nimo ndavuga imyitwarire, ubuzima bwejejwe. Mukanya mbona buri muntu wese aragurutse, umukobwa biceranye kabara mukuruye, batangiye kujina. Umwuka arambwira ngo uri hehe, uri hehe. Kumva ijwi rimbwira ngo se uri hehe, uri hehe. Reka nkubwire iki kintu, niba ukijya mu kabare ukicara, abantu bakavuga ngo urabona ngo njewe ngo ibibanywa n'ibyabo, ngo nje ndimo nanywa koka, mugabo nje mfite koka. Ariko wicara hehe? Imyitwarire yacu muzabaza abacamanza, si buri hantu bicara. Nimubona umucamanza wicaye mu kabari muzampamagare, kuko umurimo ugena imyitwarire. Uzi ikintu cyabaye? Moto zari zitarabanisha ni 97 n'umunani. Narasohotse ndeba ukuntu nsubira Kiriri, ndeba ukuntu mva muri abo bantu, naho kumva ijwi rimbwira ngo hungu udapfa, hungu udapfa, hungu udapfa, hungu udapfa.
abo twari kumwe ko wabuze amahoro ntayo nogira, hari umuntu uri muri jewe arakomeye, hari ibyo avuga, ubuzima bwejejwe. Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu utagendana, wagendanye nande? Mbwira abo mugendana nzakubwira uko wezwa. Ubuzima bwejejwe. Nafashe imodoka ya express, amafaranga yose nari mfite ndayishura, ngenda Kiriri nsanga nta muntu urimo campus, abantu bose bari aho ngaho. Na kuva uwo munsi navuga ngo sinzongera gusohokana nabo tudahuje, kubera yuko hari uwo ngira muri jewe uyobora intambwe zanje zose. Ubuzima bwejejwe, umwuka wera naza, hari ibyo azabigisha. Iyo ageze mu buzima bw'umuntu aramwigisha. Mpemu yera n'umwigisha, niwe udutoza kwezwa, niwe ucisha bugufi abari bakomeye, niwe ukomeza abari baciye bugufi, niwe uhindura imvugo, niwe uhindura indoro, niwe uhindura ingendo, niwe uhindura imyambarire. Nubona umuntu imyambarire ntimuvugana ngo bikunde, ujye umuteza mpemu wera, mpemu yera, niwe ubuzima bwejejwe. Imyitwarire ya mbere y'umuyobozi igengwa na Holy Spirit. Ubuzima bwejejwe niko kuyikorera kwanyu. So nimujya gushyiraho n'abayobozi, ujye mureba buzuye umwuka wera. Niyo mpamvu kuva kuri Mose Imana namubwiye ngo urebe abantu ngo ubahe ku mwuka wawe. Icyo gihe umwuka wabaga ku bantu ntiwabaga kuri bose. Numara kubaha ku mwuka wawe ubashireho bakore. Mu gihe cy'isezerano rishe umwuka wera aramanutse ku bantu bose, niwe utanga kwezwa muri twebwe, niwe ugera mu mutima akadukomangira, akakubwira guhindura inshuti, akakubwira guhindura garderobe, akakubwira ibyo wambara, akagutegeka. Na telefone yawe niwe wayiguze, ariko benshi zirasa nkaho arizo zabaguze. Nizo zigenga ubuzima bwawe. Ubuzima bwejejwe butuma utunga telefone aho kugira ngo yigutunge, butuma udatunga Bibiliya aho gutungwa na Bibiliya. Telefone turazitunga ntizidutunga, Bibiliya ntituzitunga ziradutunga. Komera Imana yawe amashi. Ubuzima bwejejwe. Icya kabiri, navuze imyitwarire ine. Iya mbere tuyihabwa n'ubuzima bwejejwe. Icya kabiri, mu buzima bwejejwe nsoza, Pawulo abwira Timoteyo wa kabiri igice cya 2:21 ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icubahiro. So aho n'ubuzima bwejejwe. Ukavuga kandi ngo mu nzu y'inyumba, dans une grande maison, in the mansion, ngo hari ibikoresho bitandukanye, hari iby'icubahiro n'ibitari iby'icubahiro. Ikibitandukanye ni ukwezwa. Umuntu niyeza azaba igikoresho cy'icubahiro. Imyitwarire yabuze ku bantu benshi yatumye badakorera Imana neza, nuko batiyeza, baranduye. Aho bageze hose harabanduye, basa naho bageze. Aho dufite ikibazo gikomeye cy'abakozi b'Imana batagisa na Kristo, basa naho bari. Iyo ageze mu Bushinwa asa n'Abashinwa n'abacuruzi baho. Iyo ageze Dubai asa n'abacuruzi ba Dubai. Nyamara munyu w'isi, mu muco w'isi, hari uri mwebwe ubeza utuma mudasa naho muri. Nababwiye amakuru y'umwumbati, ntusa naho uri. Imbaraga zirinda umwumbati ntuse naho uri, ziraturinda kwezwa kwacu kugatuma tudasa nabo mu isi. Cya kabiri, dukorera Imana kuba Kristo bagenzi bacu biciye mu kubakorera. Mu yandi magambo, imyitwarire ya kabiri uretse iyo kwezwa niyo kuba abakozi.
Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 10 biravuga ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, ngo kuko mwakoreraga abera nanone mukaba mukibakorera. Imyitwarire ya kabiri y'umuyobozi ni umugaragu, nari nabivuzeho gatoya. So aya magambo muyumve cyane. Umunsi umwe babaje Yesu ngo se itegeko rirusha yandi gukomera nirihe? Afata amategeko yose aravuga ngo ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ngo icya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikibazo gikomeye dufite cy'imyitwarire nuko tutakigira abantu bakunda, tugira abantu bikunda. Kera habaga jeteme, ubu ngubu ni jememe. Umuntu ajya mu murimo yikunda aho gukunda umurimo. Uzi ko bashumba abakozi b'Imana, ikibazo gikomeye dufite, ntidufite abantu bakunda Imana, dufite abantu bikundira mu Mana. Ntibakunda Imana, bikundira mu Mana. Niba hariya ku gatuti hari umugati araza, niba umuhemba araza, umucuranzi areba aho bamuhemba menshi. Hari invitation bamutumira ntazizemo, mujye mutangazwa no kubona abantu nka Apolineri bakibatumira bakagenda, kuko hari abantu yagombye kuba afite abantu nk'umunani. Uwa mbere akamubwira ngo ntugenda, akanyura kuwa kabiri, yabona sansure y'abantu nka batandatu akavuga ngo icyo giterane mucemere. Kubera iki? Kubera yuko nta rukundo rukiriho, n'ukwikundira mu Mana. Ukuvuga ngo bareponda gusa kuri invitation zirimo akantu. Mwari mwabona umucuranzi ava hano mu minota 5 akaba yageze muri sekira kubacurangira? Nukuvuga ngo abari hano acungana nuko bimeze, bamuhamagara aragiye, kubera ko nta etike y'abakozi b'Imana. Gukorera abantu, ubundi ukorera abantu ntabarebamo inyungu. Ukorera abantu abakorera Imana. Yesu yaravuze ngo hari igihe muzaza ku munsi umwe ngo muganire n'Imana ibabwire ngo birya byose mwakoreraga bene data ninjye mwakoreraga. Bivuga ngo imyitwarire tugaragaza dukorera abantu niyo myitwarire nyayo yacu mu gihe dukorera Imana. Biciye mu kubakorera. Imyitwarire ya gatatu ni igihe dubana n'abantu batarakizwa tubahamiriza, mbyita witnessing, ubuhamya. Naho hantu hakomeye hano dufite abantu bakijijwe ariko batagira ubuhamya hanze. Mu rusengero n'abakozi, aho batuye baramya bahimbaza babwiriza n'abakozi, ariko aho bakorera icyumweru cyose si abakozi b'Imana. Uzatinya umuntu tuzi ko ari umukozi w'Imana mu rusengero, ariko akora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu batamuzi nk'umukristo. Uzatinya umuntu tuzi ko ari umuramyi hano, ariko akora ku kazi batamuzi nk'umuramyi. Bivuga ngo imyitwarire yacu nyayo igaragara hanze y'umurimo kuruta ko igaragara mu murimo. Hano ni haba abakristo, hano haba abaramyi, ariko hanze ni haba abakristo. Bisubiremo, hano twese tuba twaje kuramya Imana, niyo zina riduhuriyeho. Ariko iyo tugeze hanze niho bo tubonamo Kristo. Njya mbwira abantu ngo ujye uvuga ubutumwa hanze, nibiba ngombwa ukoreshe Bibiliya. Mu yandi magambo tuvuga ubutumwa hanze cyane tudakoresheje Bibiliya. Imyitwarire yacu hanze.
bisobanure. Iyi niyo nyigisho Yesu yatinzeho cyane. Yavuze amagambo 5 akomeye yahinduye ubuzima bwanje. Ashaka kuvuga imyitwarire yacu nk'abakozi b'Imana hanze y'urusengero. Ijambo rya mbere ravuga ngo muri umunyu w'isi. Matayo 5:13. Muri umunyu w'isi. Nimo ndavuga imyitwarire y'abakozi b'Imana muri umunyu w'isi. Umunyu uba ari mukeya mu mafunguro, ariko nta muntu urarya ibiryo biri mu munyu ngo areke kuwumva mu mafunguro. Babazi igendo, iyo ufite ikiro cy'inyama bisaba ikiro cy'umunyu ngo birunge. Hari umuntu wari warafata ikiro cy'inyama agashyiramo ikiro cy'umunyu. Yesu avuga ngo muri umunyu w'isi. Yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ngo ikibazo si quantité, ikibazo ni qualité. Muvuga ubuhamya bwanyu ntabwo ari ubwishi bwanyu, ntabwo ari ubwishi bw'amagambo, ntabwo ari ubwishi bw'ibikorwa, ahubwo nuko mubayeho. Iyo uri kumwe nabo nta muntu numwe warya ibiryo biri mu munyu ngo areke kuwumva. Birababaje kubana n'umukristo ufite Kristo muri we mukamara n'ukwezi mukorana mu kazi utaramumenya. No kuvuga ngo ni wa munyu wajayutse wahindutse amabuye. Mu byumweru 3 maze gukizwa abantu batangiye kunyita pasiteri. Kubera iki? Sinababwiraga, sinanizi n'ibyanditswe, ariko hari imbuto umuntu yerera abantu. Ibyo wavugaga ukabireka, ibyo utavugaga ukabivuga, ukatangira kuvuga amagambo makeya, ukicara uko ugomba kwicara, ukitwara uko ugomba kwitwara, ugaseka ibyo ugomba guseka, ukamenya ibyo utagomba guseka, ukamenya ibyo. Rero iyo utangiye kubyitwararika baravuga ngo hari Kristo hano, hari umuntu utandukanye. Ba bandi bahinduye abandi na hano bahageze. Muri umunyu w'isi. Aho mugeze kubera ubarimo ibintu birahinduka, bizana uburyohe. Imyitwarire yacu yozana uburyohe mu muryango, ishobora no kuzana ubusharire mu miryango. Mbaho ubuhamya. Buriya abantu bazi ngo abantu bavuye umurenge, abantu babo bose benshi ngo n'abana ba pasiteri. Kuri twebwe siko bimeze mu muryango wacu. Mu muryango wacu papa ndiyabaye umupasiteri, papa wanjye yagiraga abagore 2. Mwabyumvise? Sogokuru yagiraga igicaniro cy'abadayimoni. Ntabwo mbabesha, yararaguraga, yaraterekeraga. Guterekera sinzi niba mubyumva. Mbibona yari yarubatse akazu ko mu cyaro. Abantu bango kari akazu kagiyemo wapfa, yakajya wenyine akajyanamo ibintu by'inyama n'ibiryo, akabivugiraho amagambo. Turabana tukaza kumurunguruka, bakabwira umusubire mudapfa. Uwo ni sogokuru. 97 mpuye na Yesu. Imana irambwira ngo zanye umuco w'umuryango wanyu, uzahindura uyu muryango. Hari ibyo uzakora muri umunyu w'isi. Subiye mu rugo ndavuga, papa arahinduka, mama arahinduka, abavandimwe barahinduka, abana ariraga barahinduka. Ubu sinababwira abapasiteri bari mu rugo, sinabwira abapasiteri banyuze iwanje. Bivuga ngo mu muryango wacu ubu ni abakozi b'Imana muri umunyu. Si amagambo menshi, ahubwo aho umunyu wageze uracengera, urahindura. Hari ibigomba guhinduka iwanyu. Imyitwarire yacu ni ikengera, ntabwo ari amagambo yacu. Muri umunyu w'isi. Nimo ndavuga imyitwarire umunyu w'isi. Muri umuco w'isi. Matayo 5:14. Nimo ndavuga imyitwarire. Umwijima naho waba ari umwijima wita umwiza, naho waba uri mwishi. Iyo gusa akantu kitwa umuco, ko mukita umuco, iyo kageze mu mwiza nta negociation. Muzabirebe, iyo ucanye itara umwijima urahunga, timunegosi. Ariko dufite abantu
bari mu Kristo ariko utamenya ngo nabo mwiza cyangwa nabo umuco. Nukuvuga ngo bagira impu zombi, ngo barisanga ahantu hose. Mu mwiza bagira y'abajama kandi bakavugana bigakunda. Mu muco bakagira y'abajama kandi bakabagira n'abapaseri babo. Bashira n'amastatus yabo, bashiraho ibyigishwa. Mu yandi magambo barasa nabo mu muco, ariko iyo bari kumwe nabo mu mwiza baraganira ibintu byose. Niyo hageze barabane, uyu muntu murasengana bwana, uyu nanaomba kwenu, anaomba kwenu. Mu yandi magambo yavanze bitavangika. Imyitwarire izana kurobanura, imyitwarire nizana difference, imyitwarire niyitandukanya. Ntabwo umuco wavanga n'umwiza. Kristo ahuriye he na Beliyari? Uwizera n'utizera bahuriye. Ni gute wowe uhura n'umugenzi wo mu mwiza akawumujama mukaganira kandi udahaye umuhindura? Yaguhindura. Bigenda gute? Bikunda gute? Muri umuco w'isi nimo ndavuga ubuzima bwacu bwa buri munsi bugaragaza imyitwarire. Ijambo rya kane Yesu yaravuze ngo ya gatatu, muri imidugudu yubatse ku misozi. Matayo 5:14. Ubukristo bwacu butuye ahagaragara. Bisubiremo. Ubukristo bwacu butuye ahagaragara. Ibindi byose dukora birinyegeza, ariko ubukristo bwacu ni nk'inzu yubatse ku kirere. Bisobanure. Mwari mwabona iyo umuntu w'umukristo yibeshe gato umukobwa w'umukristo agasambana, ikintu kimubaho ahita twita. Abandi bahora mu busambanyi bajye bazikuramo bigakunda, ariko gatoya yibeshe umukozi w'Imana yakora akantu gatoya, social media isi yose ikamumenya. Kubera iki? Kubera yuko muri kumbinga y'imisozi. Mu yandi magambo, imyitwarire yanyu igomba gusa n'abantu bahagaze ku mbinga y'imisozi. Uko mugaragara ndi wo kwihisha, ndi wo kwinyegeza, na bya bintu ukora winyegeje kubera w'Imana yagushize bigomba kumenyekana. Niyo mpamvu ibyo ukorera mu cyumba cyawe bise n'ibyo ukorera mu materaniro. Jobundi muri mukwibona muri iyi minsi ugasanga ifoto y'umukozi w'Imana, ifoto y'umukobwa ukomeye, ifoto y'umukobwa wo mu minsi atambaye yagiye hanze. Byagenze gute? Nibizabamo mu nzu, ibizubamo mu nzu bigeraho bikamenyekana hanze. Muri amazu yubatswe ku mpinga, imyitwarire mugomba kumera nk'abubatse ku mpinga z'imisozi. Mugomba kumezira amagambo muvuga ko you don't know who watches you. Ntuzi kureba. Twebwe abakozi b'Imana ndibuka ndi mu mujyi naratangaye icyo kintu cyankozeho. Muri Amerika umujyi witwa Maryland wegeranye na Washington, najyanywe n'umuntu asiga mu modoka aratinda. Ndafite telefone kurya gusize mu modoka ajyahando ku cyuma asanga cyapfuye, yagiye gushaka amafaranga aratinda kabisa iminota nka 30. Hari muri sama hashushe cyane, ndasohoka sanga uwidoze gatoya. Uyu muntu asiza mfungiye hano bigenze gute? Kandi nidoga mu Kinyarwanda, abantu bose baraho ngaho nta munyarwanda wari urimo. Ariko nabwiye ngo body language igaragaza ubuzima tubayemo. Umuntu ahitaza arambwira ngo pasteur cyefashe igifaransa cya Washington kije gute? Ndamureba mbona atari uwo muri Grand Lac. Uzihe? Je te connais sur Facebook. On est amis sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Nambwira ni yansize hano, arambwira ni écoute ma telefone muguhamagarire. Ijwi rirambwira ngo ahantu hose uri haba hari abantu bakuzi.
ahantu hose uri, kuko twagiye hejuru y'imisozi. Hari ahantu bagomba kutubona, hari abantu tugomba gucanira, hari abantu bagomba kumenya uwaduhamagaye. Ntuzajya ugenda no mu modoka ujye utinya amagambo uvuga. Hari Kristo ari iruhande rwawe. Kristo wawe agaragara mu myitwarire yawe buri kanya. Namubwira nti urumva bimusobanura, kuko burya kwisobanura deja biba byapfuye. Icyiza aca bugufi. Aje namubwira nti uzi ikintu cyambaye watinze, mbabara mu rurimi rwacu. Umuntu utazi ururimi rwacu aza kumbwira ko ndababaye, hanyuma aza kumbwira ko anzi ndi umushumba, natsinzwe, naryamye. Nushaka usubire umare y'umwaka ndagutegereza. Kwihangana n'imbuto ya mpemu yera. Rero niba utajya wihangana, umenye kuri hejuru y'umusozi. Murabona ngo bisijya mbyihanganira, ngo bivrema ayo magambo yose yo kwidoga niyo yabuje abantu kuza mu mashengero yacu. Bakuzi mu kazi nk'umuntu widoga, bakuzi mu kazi nk'umuntu uvuga ubusa. Ahubwo reka tuvuge Kristo, reka twere imbuto, ibyamwa bya mpemu yera. Kane, muri inzandiko zisomwa, iryo jambo rigira mu Kirundi, vala muri vyete. Hari umuntu wari wabona icyete gisomwa na bose akimbwira ko turi mu nyigisho hano. Ndimo ndababaza. Abakorinto ba kabiri igice cya 3:3. Babwiri ivyete bisomwa n'abantu bose. Hanze ibujumbura naho byarahageze, ni Kigali birahaba. Mu Rwanda tuvyita ngo kuri bose babireba. Ni za screen nini musanga ku muhanda, zimwe zamamaza ibikorane. Buriya nuzajya uvyuka mu gitondo uzumenya yuko uri screen nini yanditse ku muhanda. Nufata moto n'amagambo muvugana na motari, umenye ngo uri kuri ya screen nini. Nugera mu kazi nta wundi muri kumwe musengana, umenye kuri ya screen nini. Mu yandi magambo, duhora kuri big screen. Ubuzima bwacu bwose buhora kuri big screen. Ariko Imana iradukunda abantu b'Imana. Ari umunsi umwe natekereje, numva nciye bugufi ndatinya. Imana iranganiriza irambwira ngo ubuzima ubayemo, nyimaze gusoma icyanditswe, umunsi umwe twoshwana nawe. Umunsi umwe twoshwana nawe ngagukora ibyo usanzwe nkora, nkahita mbuzana nanje ngabushyira kuri screen. Utambuka wese abusoma. Ukubanye na telefone yawe kuri screen, ukubanye n'umugore wawe kuri screen, ibyo ukora kuri screen, uzicyakurikira leta yo gufunga. Buriya hari abantu benshi baba muri gereza babana beza, abagomba kuba muri gereza bari mu mashengero. Biryo utekereza bibi kuri mugenzi wawe, deje wabaye umwicanyi. Yesu yaravuze ngo barababwiye ngo ni wicuza ubukoze icyaha, ariko nje ndababwira ngo umuntu ni vala akoze icyaha ameze nk'umwicanyi. Mwumve abicanyi dutunze. Imana rero tureba iradukunda, hari imbabazi, ariko ku rundi ruhande ujye ugenda uvuga ngo mba kuri big screen. Abantu ntibakubonye birashoboka, ariko ijuru rirakubona kandi rihora rikureba. Ijuru rero rigusabaho imyitwarire y'umuntu uhora kuri big screen. Ubu bodushyira kuri big screen tiwokongera uzi ko abantu b'abayobozi b'abahanzi b'abasitari bagira ibibazo bikomeye. Bagira ibibazo bikomeye kuko bazwi n'abantu bose. Niyo gusa ahariye n'umumotari amubwira ngo singuye 1700 bijya mu binyamakuru, kuko bahora kuri big. So izo big screen twese tuzihoraho, ntimwari mubizi. Duhora kuri big screen y'ijuru. Niyo uvuganye n'umumotari rihora rikureba, ibyo uvuganye n'umukozi wo mu rugo rirakumva. Mu yandi magambo, ushobora kuba umushumba wa hano ariko uri umugome mu rugo kubera umukozi wo mu rugo.
imyitwarire yacu. Mbabazi iki kintu, abakozi bo mu rugo iwacu boza gusenga Imana yacu. Bagore munyumve, muzamura ibiganza bakenyeze. Umukozi wawe wo mu rugo yoza gusenga mu ishengero usengamo. Kavuga icya gatanu, muri impumuro. Iyo jambo rari muri Bibiliya. Bala Abakorinto ba kabiri igice cya 2:15. Ubumote Bibiliya cyongereza ivuga perfume, ni parfum. Kandi Bujumbura murayumva cyane. Mukozi w'Imana reka ngubwire iki kintu, mwese mucumve. Ndimo ndavuga muri ubumote bwiza, muri impumuro nziza. Tujya duhura n'ibibazo nk'abakozi b'Imana. Ndimo ndavuga imyitwarire yanyu hariya. Hakaba umunsi umwe wumva ukeneye agafaranga, ugakora gahunda nk'iz'abandi bose, ukajya kuri banki. Kuri banki yakunda kuba imirongo, ntawe hubaha. Uhagaze hariya uri umukozi w'Imana, ugashaka ngo urenga abantu 8 bose uhita ugenda. Wa muntu kureba akavuga ngo uyu muntu muzi ku gatuti, ariko nta Mana mubonyemo. Muri impumuro nziza umuhumuriye nde, Kristo cyangwa ubwirasi? Dore ikindi kintu gikunze kubaho, kubera yuko dukorera Imana kandi turabikwiriye kubaho. Uturuka hariya mu rusengero, hari abantu bo mu ishengero ryawe bakubonye, hakaba ubwo batagutambutsa bakubwira ngo no wicare hano, bakayaguhera mu gikari. Nta kibazo, ibyo ni byiza cyane, kandi mujya mwikorera abakozi b'Imana bubahwe inshuro ebyiri. Ariko dore ikibazo gikunze kuba, nuko wa muntu ugutambukije akakujyana mu gikari, akaguserva seka, akakubwira neza. Ijambo washizeho muri kitoro ryamfashije no ku cyumweru watubwirije neza, karabivuga ari kumwe na bagenzi biwe. Bagenzi bakabanditse n'uyu niwe pasiteri wiwe, n'uyu niwe pasiteri wiwe. Niba ameze nk'uyu tubana, nta Mana imurimo. Mu yandi magambo, abahumurira iki hariya? Ibyo abahumurira nibyo bituma bakumbuza ijuru. Ibyo abahumurira nibyo bituma bumva ibyo ababwira. Ibyo abahumurira umota nde mu kazi, umota nde. Imyitwarire yawe niyo igaragaza ibyo umota. Mu yandi magambo, umushumba w'abaturuka hariya akavuga ni rero, niba ameze nk'ibyo atumotera hano, mupfuka amazuru, bimeze nabi mu mwuka, muri mwemu. Buri muntu agira ikimoto cyangwa akamoto. Ushobora kuririmba hano twese tugafashwa, ariko wamota twese tukerekerayo. Ushobora kubwiriza hano twese tugafashwa, twabaza abo muturanye bakavuga ngo mwerekereyo. Mu yandi magambo, amagambo yacu akurura benshi, umumoto wacu ukirukana benshi. Twegereye Yesu. Imyitwarire karizme ihamagara abantu, karagita niyo iguha wo mukomezanya. Zamura Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashi. Ndumva umwanya wagiye. Narivuze uburyo bune dukoreramo Imana bugena imyitwarire yacu. Ubwa mbere, binyuze mu buzima bwejejwe. Bene data, mutanga imibiri yanyu ibe byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Mu yandi magambo, imyitwarire yanyu ikomeye n'ukwezwa, iva mu kwezwa kwanyu. Icya kabiri ni igihe dukorera abantu, nabiberetse kuba abagaragu. Icya gatatu ni ubuhamya tubaha. Muri umunyu, muri umuco, muri amazu yubatswe hejuru y'imisozi, muri zandiko zisomwa n'abantu bose, muri impumuro nziza cyangwa akamoto keza. Icya kane, dukorera Imana dufasha abantu bayo.
dukorera abantu tudatezeho inyungu, barya udatezeho inyungu. Iki kintu ndashaka ngo mucumve cyane. Umuntu utezeho inyungu ugira uburyo umwitwaraho. Abapasiteri turabizi, hari igihe umuntu aza mu rusengero akeneye amavuta yawe, akeneye ikiganza cyawe, azandambikeho ikiganza mbe ndagiye, cyangwa akeneye konti yawe, aza mpembe ambe kontra, cyangwa aza connect. Nuko ngo abo bantu tugira uko tubitwaraho, tubatezemo inyungu. Kenshi natwe ntitumenye niba badukunda cyangwa niba ari inyungu bakunda, kuko ni inyungu muhuriyeho. Buri muntu muhuriyeho inyungu aragoye, tumenye ko agukunda cyangwa atagukunda. Nigeze kugira ikibazo nkirangiza ishuri 1999, nambaye graduation ku itariki 12 kwezi kwa 12. Mu zumweru bitatu byakurikiye, inama y'abaminisitiri ingira umudirecteur w'amaparike mu gihugu, parike zose. Nakazi namazeho imyaka 5. Nari ntarashaka, ndi umuseribateri. Umunsi wa mbere nagiye mu kazi, bampa imfunguzo z'imodoka ngendamo n'imodoka 2 zari muri departement nyobora, n'abashoferi bazi ko ari 3. Sinari nzi gutwara imodoka, niyo ya mbere nigiyeho. Kindi cyabaye niki, mu cyumweru kimwe mva ahantu nari ntuze, nari ntuye Kanserege. Murazi Kanserege n'agakarite kabaye kacira ahantu uruhande hejuru ya Zayereka. Bampeze inzu Kimihurura, twahitaga mu Kiminisi cyo gihe, y'ibyumba 4 y'amadusha 3, bifite parcelle nini. Aho nyine ni mu Kiminisi, nuko ngo hatahaga abantu b'abayobozi. Nkaba ngomba gushaka, ariho nkaba narakijijwe. Aho nasengeraga bahise bampindurira intebe, nabaga nicariye inyuma. Iyo kabineti yakunomye isi yose irabimenya nyine hariya, nza imbere. Noneho ugasohoka abantu bose barya batakuvugishaga, n'abakobwa ukazonse ninde uzankunda, kuko abanshakamo inyungu ni benshi, ariko nkunda ninde. Hari igihe rero tubana n'abantu muri ubwo buryo. Ikintu gikomeye cyangoye cyari cyo kumenya ngo ese umukobwa unkunda ni uwuhe, kuko abantu bashobora gukunda umufuka wawe batagukunda, abantu bashobora gukunda ivyo utanga batagukunda. Buri ikizakumenyesha abantu bagukunda ni igihe utazaba ufite icyubaheza ariko mukiri kumwe. Imyitwarire rero, umuntu ufite icyo utezemo ugira icyo kumwitwaraho. Umukobwa akaza kwereka yuko ari umumarayika, waba utaramuvugisha ubwagabandi, reka uwo muntu uwo ni Satani hanze. Hari uburyo akwitwaraho, iyo myitwarire akwereka si yo ye, uwo si we. Ikintu gikomeye nasengeye mu buzima cyantwaye imyaka 2 n'igice, gituma ngira icumba cy'amasengesho mu rugo n'urushako. Kandi nkuko mbabwiye, hari abakobwa n'abakobwa n'abanyirasenge, kuko namenye ikintu kimwe, umuntu ugukunda atari inyungu, nta kindi kintu, arakomeye. Rero imyitwarire wereka wa muntu udatezemo inyungu, niyo myitwarire nyayo werekana Imana. Nongera mbisubiremo, imyitwarire wereka wa muntu wo hasi yo hasi, udatezemo inyungu nimwe. Utavuga ngo ejo yahura n'abana banje akabafasha, utavuga ngo ejo azantumira mu rusengero nishimye, utavuga ngo twahura akangurira ishati, utavuga ngo twahura akangurira fana. Nta handi muhuriye. Mu yandi magambo, umunyamahanga niyigaragaza wowe nyawe. Ariko uko wegera Yesu, imyitwarire yawe igomba guhinduka. Nkunda umugore w'umusamariyakazi kubera impamvu. Agihura na Yesu yaramurebye aramubwira ngo uri umunyamahanga.
muri abanyamahanga, muri abayuda, tukaba abasamariya, imyitwarire yacu imbere yanyu niyo kudahuza, sino guha amazi ntitwovugana. Ariko Yesu yari yaraje kwegera bategera, atera indi ntambwe, aramubwira ngo uravuze ngo ndi umunyamahanga ariko mfite amazi y'ubugingo, kandi uwayanyoye ntiyongera kugira inyota. Avuze ariya magambo, umugore ava ku munyamahanga abona umugira neza, umugabo mwiza wofasha, aramubwira ngo mpayo mazi ntazongera kugira inyota, ntazongera kuza kuvoma hano saa sita. Yesu aramubwira ngo ja guhamagara umugabo wawe. Umva, avuye ku munyamahanga ageze ku mugabo mwiza baganira. Aramubwira ngo icyo ngicyo umbwiye kiragoye ko nta mugabo mfite. Aramubwira ngo uvuze neza, wari ufite abagabo 5, n'uwo muri kumwe suwa ubwo suwa 6, ariko wahuye n'umugabo wa 7. Wahuye n'umugabo wa 7. Iyo uhuye n'umugabo wa 7 ajya ahindura, iyo uhuye n'umugabo wa 7 birahinduka. Aramubwira ngo mugore, wari ufite 5, uwo muri kumwe nawe arimo aragucika si uwawe, ariko Kristo umugabo wa 7 arahari, ari hano. Umugore aramubwira ngo ubu mbonye kuri umuhanuzi, umuvugishwa. Avuye ku munyamahanga ageze ku muntu mwiza, ageze ku muvugishwa, bakomeje kuganira mu bwiza amateraniro. Ningoze mwe ariko uracavuga iby'imisozi niyo nabi. Ni gute waba ukivuga umusozi w'amasengesho niyo myitwarire? Buriya imyitwarire ni igaragaza aho dusengera. Nushaka ntubwira abantu iri zina ry'iri torero, ubabwire mu rurimi rutavugwa, ubitwareho neza, bazagukurikira bakubwire ngo usengera he, umushumba wawe ninde. Amubwiye ayo magambo, aramubwira ngo nkubwire ikintu nguhe confessionnel nabuze unyibwira, twari tuzi ko Mesiya azaza, ngukuye mu bahanuzi kugejeje muri Mesiya, twari tuzi ko Mesiya azaza. Yaba ari wewe, imyitwarire igivuga Kristo, imyitwarire ikigaragaza Kristo, imyitwarire icyatumye amugeza kuri Mesiya ni uburyo Yesu yitwaye muri kiriya kiganiro, uburyo witwara wahuye n'abantu, uburyo witwara bakubwiye nabi, uburyo witwara bagukobenye inkokora, uburyo witwara bakwimye udashaka, uburyo witwara wahuye n'abantu banenwa. Uriya mugore yari umugore unenwa, ntawamwegeraga, ariko Yesu yari yaje gushaka icyari cyarazimiye, aramwegera, aramuganiriza, akamurepinya, akamukurikira, akamuhagarika, agakurikira. Akomeje kumuganiriza, umutima wuzama amahoro. Aravuga ngo nahuye n'umuntu, nahuye na Mesiya. Guhura na Mesiya ntibisanzwe. Nguko imyitwarire igiturehereza abantu, igituzana abantu. Ariko uzamenya imyitwarire nyayo wahuye n'umuntu udatezemo ikintu cy'inyungu. Ku kazi aho ukora uzahora witwaye neza ku mushefu, ariko ku kazi aho uyobora uzamenya ukubana n'abo uyobora. Ukubana n'umukozi, ukubana n'umwana w'umuhanda, iyo niyo myitwarire Kristo ashaka. Umunsi umwe muzavuga ngo ni ryari twakubonye, ababwire ngo bizabindi mwakoreraga batoya muri mwe, ni jewe mwakoreraga. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Je nagira mbaza ikibazo. Turashimiye umukozi w'Imana ku byigwa atwigishije, kandi Imana imuhezagire cyane. Nguko yatanguye avuga karne turimwo muri kino gihe, inyigisho watanguye kubivuga ni pastor. Inyigisho ni nke cyane, kandi iyo abakristo bariko bakura batigishijwe baguma ari abakristo bo mu muyaga gusa, ariko kwigishwa gutuma umuntu asimbatara. Ikibazo canje niki, ndakunda kuja mu mashengero menshi n'igiwanje ririmo petetre, urasanga ngira mvuge ku byicaro, ugasanga aba protocole hari intebe basiga, hanyuma umuntu akaba yazindutse kare bakamuha intebe y'inyuma,
ngo hakaza umuntu akaza saa 4 amasaha y'inyuma bagaca bamuzana bakamushira imbere. Ico wokidusobanura mbega uyo yaje kare ntiyashatse kwicara imbere mbe bamushize inyuma ho ndivyo bava bimubabaza. Yesu aguha umugisha. Abajije ikibazo cyiza, komera Imana yawe amashi. So ningiri ibyo mvuga bitandukanye nuko mukora hano, muhite muvuga ngo ibyo ni iby'i Kigali, ndababwira iby'iwacu ko mbabwiye n'ibyo mu ijambo ry'Imana. Hari imigenzo imwe n'imwe biri ahantu kubera impamvu ko abantu batangira bafite ibintu, ariko kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana ni ngombwa. Icyo kibazo ndashongeraho icya kabiri cyacu muri umuna wacu ukomeye, nuko abo bantu benshi baza muri ubwo buryo tutabicaza imbere gusa, ahubwo tubana inshingano bataramenya itorero. Abyumvise? Titubicaza imbere gusa, ahubwo duhita tubashira muri za komite tukabaha kuyobora n'ibikorwa bataraba abana bo mu rugo. Noneho ya myitwarire igakomeretsa abana bo mu rugo, ariko ayo makosa muyatubabarire. Niyo mpamvu izi nyigisho ziriho, kandi igihe cyose watekereje gukora neza ujye ukora neza. Hari igihe dukora amakosa buriya turacana yakora. Impamvu uvuze muri umuna wacu ni ibintu twagiye duhura nabyo natwe byinshi. Umuntu arabwana, ariko ubundi umuntu uza mu rusengero agasanga ibyuma byose bihe bikorora akabigura byose, uwo ni umuterankunga. None umuterankunga umwicaza ku idirisha inyuma. Icyo ni ikintu kenshi bakubaza. Ariko ndababwira none se niba urugo ruhora rwakira abantu bakomeye rubicaza inyuma, ni ryari ruzakomeza abo mu rusengero? Kuko urimo aho bikundira kuba ikibazo ni igihe wa wundi wo mu rusengero mwanatindanye akomera, noneho ukabura aho bihera umutambutsa. Wabyumvise? Umuntu utahoraga ureba mu gitondo uzi gukomera ntibisaba imyaka, ntibisaba iminsi. Ushobora kurara uri mayibo, ushobora kurara uri umuzamu ugacura umwami. Moridekayi byamubayeho, yari umuzamu, siko byagenze? Dawidi yari mu ntama gucara umwami, siko bimeze? So rero akiri mu ntama yicara hariya, itangazo ryasohoka hawe inshingano ugahita umukurare ukamuzana hano. Urumva deja ni ngaho wikontredishe. Ari umugabo witwa Muswahili. Muswahili ni umuntu yigishaga muri kaminuza, niwe profeseri wa mbere wabayeho mu Rwanda, prof d'université mu Rwanda. Yatashe ubukwe atambaye ikoti, yambaye ishati nziza isanzwe. Ahageze ku muryango ntibamwakira, baramubwira ngo ubu bukwe burazamo gusa umuntu wambaye ikoti, niko twahawe gahunda, kandi si bibi, ni byiza, ni protokole nziza. Icyo yakoze asubirayo, ashyiramo ikoti, ashyiramo karavati, araza. Amaze gushika bamutambutse imbere, bamwicaza ahantu heza nyine abantu bambaye kuko yambaye. Bamuha fanta akayimena ku ikoti. Icyo bazanye agashyira ku ikoti. Yari umufilozofe, urumva ni example itari nziza, ariko niko bimeze. Aricyo nashatse kuvuga. Baramwira none kuri mugaburira ikoti, aravuga ngo naje ntibanyakira, banduma ikoti, ubu niryo bakiriye, niryo rigomba kwitabwaho. Niryo rigomba kwitabwaho. So reka nite kuri rikoti, niryo ryanyinjije. So hari igihe rero inshingano yo kwicaza abantu bayikora nabi bakareba nk'abantu. So mu nzu y'Imana buriya urusengero ruragoye, Mana yanjye. Nta handi yagoye ngo mu rusengero. Nta handi hantu uwize yicarana n'utarize. Ndakomeje. Nta handi hantu umuherwa yicarana n'umutindi nyakujya. Nta handi hantu umuzima yicarana n'umurwayi. Nta handi hantu umwana wahawe indero wigishe kurisha ibiyiko yicara n'umwana wakuriye mu muhanda. Nta handi hantu abanzi batuye muri quartier batavugana bahurira. Nokomeza nkavuga mukumva. Bivuga ngo uburyo wishaza abantu aho hantu
bugomba kwitwararikwaho cyane. Ku rundi ruhande sinoza ndi umuyobozi muri quartier, ndi meya cyangwa mu standard niba mukibita gutyo, ngo ningera mu rusengero unyicaza inyuma. Uzi ko ushobora kunyicaza inyuma n'abakristo bane imbere bose bakagenda uko wafashe umuyobozi wabo. Biravuga ngo mwubaha bagomba kubaho, ariko abo bagomba kubaho ni bande? Ni abayobozi, si abakungu. Cyumvikanye? Niba ndi umukire muri quartier ndamaze, Imana ishimwe. Iyo nageze mu rusengero sinaje kurata ubukire, naje kumva Imana. So niba nyicaza inyuma mu rusengero ngavuga ngo ntibazi ibyo ntunze, ntibazi imodoka naziyemo, ahari sindamenya Imana. Ariko uburyo bwiza ni mubaganirize, mubabwirize ubajemo. Ikibazo tugira, twakira abantu ntibamenye aho baje. Cyumvikanye? Ku rundi ruhande, niba naramenye Kristo mba mu rusengero nyabyo, ntibonyuzaho umuntu ngo bamwicaze imbere yanje kubera yuko akomeye ngo nkomereke. Ikibazo nuko dutunze abantu n'ubundi basanzwe bakomeretse. No kuvuga ngo umuntu usanzwe ukomeretse ndiwongera kumukomeretsa, uramutoneka. Ikintu cyose kiramutoneka. Bamwicaza ngo natonekaye. Niba mwicaza inyuma utonekare, niba muzana imbere utonekare, mukiri bikomere. Waje guhura nande? Niba naje guhura na Yesu, aho banyicaje hose ndi kumwe na Yesu. Niba naje ngo abantu bandebe, ni nkure mbonwe bandebe. Niba kunyuzaho umuntu urababara. Niyo mpamvu benshi baravuga nari kubundi mushumba abo bicara ni bande. Nigeze kugira mu protokole, ndababwira nti mujye mushira intebe mu protokole inyuma yanje. Kubera iyi mpamvu hari ibintu umuntu aba ari hano mu rusengero yibuka, amatangazo agomba gutangwa, umuyobozi wayoboye gahunda, kubwira umuntu ngo ngwino ntabwo ari byiza. Nginyuma gusa nkamubwira nti iki kintu ntigikozwe neza, iratangaza murebe ukuntu murivuga, bigenze gutya, hari umuyobozi winjiyemo hariya, murebe uko mwicara. Si bisanzwe? Abantu baragenda baramwana, ariko ubundi uza wicara inyuma ya bishop gutura umupasiteri. Kandi abantu bamubwira gutyo ni abantu bafite nk'inshingano mu rusengero. Ukibaza se bazi icyo baje gukora mu rusengero? Kuko abapasiteri n'abadiyakoni ntibaje kwicazwa neza, baje gukorera bicaye, baje kwicaza abantu. Mwibuke za definition nabahaye, icyabazanye niki? Ntimwaje kubahwa, mwaje kubaha Imana no kubibahisha mu bantu bayo, mwaje kuba abagaragu. Rero iyo uvuga ngo bamwicaje imbere, iyo ni ya mentalite yo hanze barababwiye. Ariko hano mu nzu y'Imana nibicaza umuntu neza kukurusha, uzuvuga ngo ijuru jewe ryanyicaje. Now nibaza n'umuntu bakamushyira muri komite yaje nyuma, birashoboka yuko umuntu yaje for a season. Bisobanure, yaje for a season. Hari igihe dusenga ibintu uzanze hano, Imana ikavuga ngo ngutije amaboko y'igihe gito. Nji Imana yavugishije. Ikibazo tugira abayobozi niki? Imana igivugana natwe, ntiduha abagabo bajya kuvuga ibyo yatubwiye. Cyo kibazo Mose yagize, yahuraga n'Imana ikamuganiriza, yasubirayo yaje kubwira abantu bakamubwira ngo yibwire natwe tubwire. Miriyamu mushiki wiwe, Aroni mwene Sakani, no, Imana ntiyobi yawe wenyine, ntibizokunda. Uzuyibwire, Imana ntigira demokrasi. Nicyo nyikundira, ntigira demokrasi. So icyo nshaka kuvuga niki? Ndashaka kuvuga ngo nimubona bamushize mu nzego zifata ibyemezo, ndimunabitindeho cyane, ashobora kuba ari sezo. Uzi ko hari igihe board y'urusengero ushobora kwishyiramo umuntu udakomeye cyane mu gakiza kubera ibitekerezo azanyemo. Ko board y'urusengero ni urwego rw'itera imbere ry'urusengero, ni n'urwego rw'abantu bashobora kumbwira ngo ikisico. Niba abantu bashobora kugira ijambo mu buzima bwanje, ntinya gukora ikintu kitari cyo kubera abo. So bashobora kuba atari abanyamwuka cyane, ariko icyo bazanye ari cyo nkeneye cyane. Cyumvikanye?
ariko kubera kuza hariya ngomba gukora bagasa naho baje. Nukuvuga ngo iyo nemeye ko umuntu aza ahantu atagombaga kuba ari, nkora effort yose ngo mugeze aho agomba kuba ari, mugeze ku rwego rusa naho ari. Ariko ni urugendo, ni process. Cyumvikanye? Nashatse kuvuga ngo protokole ijye yicaza abantu nkuko yahawe amabwiriza. Nibicaza umuntu imbere yawe kandi aje nyuma y'itorero mbere yawe, aje mu itorero ryuzuye, kenshi iyo abantu bamaze no kuzuza niho abantu benshi baza. Ico gihe bakaza mwebwe mwingize babandi yavuze baba pastor batazaga kera, nibo mugiye gutangira kubona. Barya mwatumiraga ntibazi, ubu nibo bagiye kuza. Abangaba bazaga buriya babonaga iyereko ribarimo. So kenshi nuko bimera rero. Hari abantu bari bategereje yuko mwubaka, bategereje yuko muzabona n'ikibanza, nimara kubaka niho inshuti zawe bye muzazibona, ariko inshuti z'ico gihe. So hari gizo nshuti rero zizazikona, ariko tumuzi kuva kera tukiri batoya twarabanaga kwibarabara. Akumva ashaka kubwira ariko ubundi sinagomba kwicara hano, ni rafiki yangu wa zamani. Benshi buriya nabamushigikira ndi mubazi. Hari gihe abagera hano mukaba muzi ibintu bitagenda neza hano, ariko bajya bamushigikira hanze akabwira ni mutambutse uwo muntu. Njya mbikora naje, njya mbikora. Azababwira amakuru doretse kuba ku rusengero mu gihe cya corona byaratugoye, rwatwaye hafi $500 y'amadolari. Umuntu umwe twaganiriye yaduhaye $100 by'amadolari, umuntu umwe, kandi tutaganira umwanya muremure. Ni wa muntu muhura mugasengana ukamubwira amagambo nk'abiri mugatandukana, ugashaka kubwira ngo ese mufite umushinga umeze gute, dore uko umeze. $100 by'amadolari ni miliyoni nka 350 y'amarundi. Uwo muntu ageze mu rusengero no mwicaza he? Ariko turi abantu mwabyemeye ko turi abantu, no mwishaza he? Nabauliza wandugu, mfite mbaho urundi rugero rwa kabiri kugira ngo mwumve. Ntabwo ari amarangamutima, kandi nahamagawe Imana imbwira ngo ndaguhamagaye ufite urwego uriho kugira ngo ujye uvuga ibintu udatinya, ku rusengero ndi ruguhemba nije uguhemba. Mfite umwana, abana 3 biga muri Amerika mu mapurive, birahenda cyane kuko byanyuze kuri YouTube, reka bivuge ko twabitanze mu buhamya. Hari igihe byageze ahantu umwana bakatubwira ngo ntakomeza ishuri, turamusubizayo, viza yiwe ishuri turayihagarika kubera yuko mutamwishuriye. Twari mu $31,000 by'amadolari, ubwo n'amafaranga y'umwaka umwe. $31,000 n'amafaranga y'umwaka umwe ku mwana umwe, kandi dufiteyo 3. Umunsi umwe ndasenga numva amahoro araje, haza indirimbo ndaramya ndahimbaza, kandi singirijwe njya nije nyine. Iyo undi muntu anyikera namwe ngo cicika ntuvuge, ngira kuramya kwanje jenyine ko ntawe nsakuriza, nta muntu ujya mvira muri gambe. Iyo nije nyine ni audience y'umuntu umwe, ngira amahoro ndatuza, mbwira madame ngo ndatuje, Imana igiye gusubiza ikibazo. Arambwira ni byiza kabisa, kadutegereze. Cyatinga n'umuntu w'umuyisilamu w'umwavoka, tutarabana mu gihugu na rimwe, uri mu bihugu byo muri Afrika ahantu ndashatse kuvuga. Arambwira mumeze uti ndakomeye. Hari agasitati washize kuri WhatsApp yawe kari mu rurimi ndumva, ariko nakunze dressing yawe. Hari umwenda nari nambaye yakunze, akunda ibipesu byawe. Nawe ikiganiro cyatangiriye, mubwira icyo bisobanura. Arambwira se bisobanura kimubwira ibyo navugaga. Nakantu gato ku muntu tutarenga umwe. Arambwira mumeze neza na famille tumeze neza, abana bameze gute? Bameze neza. Nayo utari umwana wagiye kwiga hanze, ndarahari ariko siwe ninga babiri bamusanze, ubwo ni 3 bariyo. Arambwira ngo yiga kuri ishuri, mubwira iryo ari ryo, ko rihenda rirahenze, ariko Kristo afite amafaranga. Aravuze ko ntaragutwerera, yishura ngahe ku gihembwe? Ndamubwira ngo yishura $14,000 ku gihembwe. Urumva yari 28,000 ku mwaka, ariko akiyongeraho nandi akaba nka 32,000. Arambwira ngo amafaranga y'iki gihembwe ndayakohereza. Iyo mubwira ngo yishura 30 niyo yari kohereza. Uwo muntu ageze iwanje mu rugo twomwicazahe? Nimo ndababaza, uwo muntu ageze iwanje mu rugo twomwicazahe? Nimo ndababaza.
ko mwicaza hehe ariko aho mwicaje cyo nashatse kuvuga aho mwicaje ntiyamaze agaciro abandi dusanganywe. Ngewe nize kubana n'umuntu nkawe, mfite abana 7, buri mwana wanje ngira urukundo rwiwe rudahuye n'urwundi. Nta mwana nkunda kurusha uwundi, kandi ntawo nkunda. Ikibazo cy'inkundo zacu ni iki? Iyo ngiye umwana nkunda gukunda ahita ambwira ngo se kundusha undi kundusha. Inkundo zacu zirakompara. So aho bakwicaje unyurwe naho. Kandi buriya abantu sibo bakwicaza, Imana igikwicaza. Hari igihe Imana yonyine gukura ahandi ikakuzana. So igikomeye ujye ugera mu rusengero ntuzakomeretswe na mwene data bicaje imbere yawe, ahubwo uzakomeretswe nuko hari umuntu wicaye imbere y'Imana wowe utagera. Ubusabane bwawe n'Imana butuma utareba abandi. Amateraniro nyayo ni audience y'umuntu umwe n'Imana. Worship nyayo ni audience of one. Aho wicara uko wicara, ariko abadiyakoni mumere nk'aba bantu bo mu mahoteli, tiyagira umuntu muzima agaciro. Niba muri hoteli buri muntu wese aza bakamuheza agaciro, namwe mubaha agaciro. Niyo mpamvu iwacu twebwe nta ntebe tubukinga ngo ngeze mu mico y'iwacu. Arahazi bajya bahagera, twese intebe twashizeho nazo bazishizeho ari abantu, kuko hari igihe wasanga n'intebe n'icaro nk'umushumba bayicayeho. Abantu baravuga ni rero kugira ngo ibintu bigire gahunda bamenye babyeyi mu rugo, turagira intebe z'abashumba zicaye imbere z'abandi nkaho ngaho, nkuko zimeze z'abashumba kabisa, nuko bimeze. Hanyuma abatari abashumba bose guhera ku badiyakoni n'abandi bose bazajya bicara mu ntebe zose. Ntitugira intebe z'abadiyakoni, tugira gusa ahantu h'abaririmbyi n'intebe z'abashumba. Ahandi hose ni free seat. Uje mbere ntibamubwira ngo subira inyuma, utinze wicara intebe aho igeze. Nguko uko bimeze. Ariko ucumujwe nuko batamwicaje ne, iyo hajemo abayobozi kaba nabimenye mbere, ndababwira ni umuyobozi runaka araza muze kumwicaza neza, bakamuzana. Ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Hari undi hariya, reka ndebe abantu 3 babaza ibibazo ndafungiraho. 1 2 3 4 mu bibaze mbisubirize rimwe ntange mikrofone. Mwatanze urugero rw'ibihugu usanga abantu bafite imyitwarire yabo, inyambaro zabo, ariko ugasanga nibo bari kuri program bagiye kuguhezagiza iby'Imana yabahishuriye. Cyankozeho kuko nibutse ko umunsi wa mbere naje nagirirwa amahirwe yo kuja mu mahanga. Umumantoro wanje yarambwiye ngo ugabe ntutwagwe n'ibigirwamana byabo, ariko wumva Imana ibavugiramo. Nabyiyumviriyeho kandi nibuka ko uno munsi dufite ikibazo c'abantu b'Imana bafite impano z'Imana, ariko bagera ku rugero bagashaka kwigana ibyo babona ahandi mu yandi mahanga canke mu zindi culture. Rero nagomba ndababaze nk'umuhinga canke umuntu w'inararibonye, icambere mbaza, ese ijya myitwarire yabo, notanga nk'urugero nk'abageraho bagira amatatuwaje n'ibindi usanga biri novuga by'ukuri bisa n'iby'abanyamareba bakoresha, kandi abivuga uko. Ese mwoba mumaze gutahura ingene bagira ijya myitwarire bakagira n'akarimbi ko kumva Imana? Ndakijanisha niki, mbega muri culture zacu mwotubwira iki kubagomba kubigana, ariko marerezuma turiko turabona bo baca batakaza Imana? Sinzi ko ntahuye neza. Murakoze. Uwa kabiri. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Fabrice Munyaneza. Nkaba nashaka kubaza nanje kuvyerekeye imibereho y'abakristo. Mwatubwiye yuko nk'abakristo dutegerezwa kuraba hano tuza turicara nabo tuvugana kugira ngo tugume turi vyete bisomeka. Mugabo nace niyumvira ndibuka ijambo rimwe muri Bible, abafarisayo babajije Yesu ati mbeko uriko ibicarana n'abantu b'ingeso mbi
nawe arabishura ati ntacu umuganga aronderera abakomeye ahubwo arondera abagwayi. None twebwe nk'abakristo tuzicara he mu gihe tuzi ko no muri ubwo bubare dusanga yabo bantu nyene kandi bakeneye kumenya Kristo, ko tuzi yuko atama hotele canke ama plage canke ibibanza byo babihari bigenewe abakristo tworiramo twenyine tugasangira turi muri abo nyene. Arico nibaza na Yose yavuze ko turi umunyu w'isi, no kugira ngo dusosere abo bandi. None ikibazo canje caciye kibiki, tuze twicarehe abo bantu tubareke ko mission Jesu yaduhaye ariyo kuja kuvuga ubutumwa mu mahanga no kuvuga mu bantu nyene muri assemble, tubwire ubutumwa dushikana ubutumwa mu batabuzi muri societe tubayemwo. Abanyavyaha turaza aho bakoranira, bamwe turakorana abataramenya Kristo. None batubwiye ati iyo habaye nk'amakoraniro ati tuje kwicara ngaha tuganire, nka twebwe tuba dufise message, tuzoca dutaha tugume muhira ubutumwa tubwigumizemo. Nico kibazo nagize, nashaka mudutomorere neza, mutubwire ibibanza rero twokwicaramo mu gihe tuzi yuko abo bantu bari hanze bakeneye kumenya Kristo. Tugwe tuzoca tugira dute? Murakoze. Wa gatatu hanyuma duhu wa nyuma. Yesu ashimwe. Amazina yanje nitwa Akimana Tanya. Nari mfise ikibazo uyu mwaka ugira kane nkijijwe wavuze ibyo byose watubwiye, ni ikihe kintu wokora kugira ngo ushobore kubikora? Rero uyu mwaka ugira kane nkijijwe, ariko misi kenshi ndagerageza gukora ibyiza, ukwezi kumwe bigashoboka ngaha, ariko umuntu ugasanga ndasubiye kandi inyuma. Ni ikihe kintu cokorwa kugira inyigisho zose watwigishije kugira igice gisomeka mu bandi kugira ngo ubishikeko? Ni ikihe cokorwa? Nico. Ego je nitwa Ale. Ikibazo canje ugira gikozeko cyane ko mara kuvuga abantu dushobora kwicarana nabo cyo kuganira nabo. Nayishaka kubaza none yavuze byinshi mugenza wanje, ariko turazi aha mu gisagara hari ububare, hari iki ahantu abantu bateramira, none kandi ugasanga buhuriramwo bose. Eske byo bibujijwe ku bakozi b'Imana kuja mu kabari canke bagiye mu kabari bojana abandi? Murakoze. Amazina ninde? Ale Munyerere. Ego. Yeah. Reka duhagarare kuri ibyo ngibyo. Ni ibibazo byiza, Pastor mugenzi wanjye naza kunyunganira nta kibazo. Wa mbere witwa Christophe yavuze ngo ibibazo by'imyitwarire, by'imyambarire, kandi ubona benshi abo ngabo ari bo bagenda benspira generation ya none, bigasa nkaho turimo dutakaza abantu benshi kubera gukurikira urugero rubi. Yavuze cyane mu myambarire. Ikibazo cy'imyambarire ndashaka kubanza kuvuga ko atari ikintu wasanga muri Bibiliya gifite igisubizo cyuzuye, ariko gifite icyo Bibiliya kivugaho. Bibiliya ivuga kwambara, ivuga kwikwiza. So kwikwiza rero ni ikintu umuntu agomba kwitwararika. Buriya hari imyambarire y'abakristo n'itari y'abakristo. Icyo mbanze nkivuge utyo kwikwiza. Umuntu arambaye arikwije cyangwa ntiyikwije. Cya kabiri ni ikibazo cy'imico. Buriya imyambarire ni imico. Hari ibintu nibibasobanura murabyumva cyane. Tukiba muri Kongo kera, iyo babonaga umuntu waboshe imisatsi, wasize verni ku nzara, wasize tiro ni kwa ajya yita hano ku munwa, cyangwa rouge à lèvres, izina rye rya kabiri yabaga Mainja, Maraka, indaya. Nta kindi gisobanura ko miliye twari turimo, aho twari dutuye, umuntu wese wambaye gutyo
wakoze imisatsi gutyo, washize rouge à lèvres ku munwa, washizeho vernis ku nzara, yari maraya. Umwana wawe n'umugore wawe ntibashobora kwegera abo bantu. Tugeze mu mujyi dusanga meshe, dusanga bigudi, dusanga amaplante, abantu baplanta mu mitwe yabo, twe duplanta mu majardin. Ukize nabwiye madame navuye, nibwo bwa mbere nabibonye, sinari mbizi ko bibaho, nabimenye nyuma. Nafashe indege mva Doha nzi Kigali, zana n'umuntu ugomba kuja muri Nigeria, turicarana ku ntebe y'umukobwa cyangwa umudamu. Noneho umurebye ku ruhande nawe arandeba, urumva twari kwicaranye turebanye, ibi bintu mu byita ingohe ziragwa ziwe. Ndavuga ni dayimoni yinjiye mu ziragwa, mbona arazitoye azisubijeho. Cyumvikanye? Ndabandi natewe aho ni hamwe. Murebye neza nsanga afite inzara zimeze nk'izibisiga, ndende ziresha nk'uko, ku buryo zikunje, hari inzara zizamuka zikaba zikikunje zikamera gutya. Intoki ze zose ntangira kumuganza, namwe nese izi nzara wazitera isigiye kintu, agira gutya ararushogora arusubizaho. Nk'ibyo bintu iyo mbibona muri 92 nari kuvuga ngo dayimoni ndayibonye n'amaguru itabacika. Cyumvikanye? Nizo kunzara barazifite n'ibindi. Kera nari nzi nk'umuntu ufite tatuwaje antikristo kabisa yahageze. Kugeza igihe nageze mu nsengero, abantu bafite tatuwaje, bafite amadrede agera hano, baririmba ngafashwa, umwuka w'Imana akamanuka, ntangira kuvuga ndi bibindi, ariko ubanza ari culture. So hari ibintu z'imico. Nuja ahantu batarya inyama ntuzazirye, niko Paulo yavuze. Nuza ahantu hari imico ntuzitwa. Buriya abazungu baje kutwevangiriza bwa mbere, iwabo ntibaryaga ziriya nkende, inkima, inzoka n'ibindi, ariko bagiye Iburega iwabo hano inzoka barazirya, sinivile n'amatungo ari yamuka barayarya, ngo ndayatsinze. So barya nk'ibyo bagomba kujya kugira ngo babwire ubutumwa. So ikibazo cy'imico rero, mureka mbabwire ibintu bijya bintangaza. Tuvuga abantu bambaye nabi baza mu rusengero tukanababara. Mpere hano i Burundi, niba hari ikintu nkunda cy'i Burundi ni ingoma z'i Burundi. Ndi muzikunda? Abagabo bagiye bavuza ziriya ngoma baba bambaye gute? Iyo bazamuye amaguru bigenda gute? Ntibaba bafite imbuto rigera nk'aha cyangwa aha. Nimujya mubona ko bazamura wa mwenda wose ukajya ku ruhande. Biriya bintu umuririmbyi wo bikora hano, umuhungu mwamubwira gute? Ntimwamukuramo? Nyamara culture yanyu iravyemera. Hari ababona biriya bintu bakavuga ndi ibi aba bantu baza mu nshengero gukora iki, nubwo bwaba ari ubukwe bagumiriya. Cyumvikanye? So nashatse kuvuga ngo imyambarire ijyana naho umuntu ari. Buriya Yuda ntiyagiraga madrede, ntiyagiraga tatuwaje, niwe wagambaniye Yesu. Cyumvikanye? Ba Yuda bubu ngubu bambaye uruhu rw'intama. Turabona umukobwa ugira naturele, utarasiga inzara, ariko mwaganira nk'umupaseri ugasanga niwe wagusha abakozi b'Imana bose. So nimucira abantu imanza mubarebeye kuri apparence n'imico. Ariko nanone umuntu waje mu nzu y'Imana mubigisha imico yo mu nzu y'Imana. Ikibazo rero ntitukigisha, turabwiriza. Uramubwiriza agakizwa, akabaho abwirizwa atigishwa. Ubundi twagombye tugira inyigisho z'abantu baje mu rusengero, tukabigisha imyambarire, imyitwarire, noneho bikabahindura, ntibakomeze kuba bo hanze ari ab'indani. Ngiki gisubizo. So hari ibintu by'imico n'ahantu, hakaba n'ibintu tugomba gukora mu rusengero kugira ngo abazanye iyo mico babone umuco wa Kristo mu nzu y'Imana. So abana bacu bigana, mubabwire ngo ibyo hanze byose si byiza. Byinshi bigana ni imico y'abadayimoni.
nta muntu woza na pasura igera mu nda yayibwiwe n'umwuka wera. Nta muntu woza na pasura igera mu mugongo. Bukize narabivuze abantu barabona patse mugeze n'ahantu ubwira abantu iby'imyambaro mu rusengero cyane nindabibabwira nababwiye ngo utwambika inyuma n'uw'imbere. Iyo umuntu w'imbere yambaye uw'inyuma ntakoze isoni. Iyo umuntu w'imbere yambuye uw'inyuma abari ku mugaragaro n'ubundi. So twambika abantu b'imbere kugira ngo bayobore umuntu w'inyuma, kandi ugaburira ni ukura. Iyo ugaburira umwuka mwemu arakura akayobora umuntu. Iyo ugaburira uw'inyuma agira miskirasi ariko indani ari umubebe. Niyo bantu bavuga ngo bankomerekeje sinzagaruka mu rusengero, barebye imyambaro barabona ariko iyi myambaro sister iyi myambaro si myiza, ngo nakomeretse sinzongera gusubira mu rusengero. Ngo umudiyakoni yambwiye amagambo mabi. Umuntu w'imbere uri umubebe. Umubebe ikintu cyose kiramukomeretsa. Hanyuma ane na Munyaneza babajije ibibazo bisa nkaho ari bimwe. Abo twicarana kujya mu kabare ku mukristo ni bibi, birashoboka ko twajyayo. Ikibazo ntaho tutakwicara, ikibazo ni kiyatwicaza. Nicyo tujya gukorayo. Njya gukora iki? Abantu babaje bombe barasa nkabavuga ngo umuntu ajya yagiye kuvuga ubutumwa, none mu kabare niho honyine ubasanga, kutaramusanga we mu rugo. Icya kabiri, iyo ugiyemo hariya uba ko wagiye kuvuga ubutumwa, ko Yesu yaravuze ngo muzabahindure ntibazabahindure. So rero utarebye neza ukomeje gutinda ubasanga hariya, baraguhindura kugira ngo ubahindure. Nemera abantu bava iwabo intentionnellement akajya kwigurira ko kagiye kuwininga umugenzi, ukamusanga aho yicara ukamuwininga, ariko umenye ngo hariya yicara he is not sober, akenshi tari lucide. So iyo uhuye n'abantu batari lucide barimo barakwica. So tegura neza, niba ari strategy ivuga butumwa mu kabari siho wamusanga. Cyumvikanye? Ndibura urwitwazo, ndibivuga ngo nta nanjye hoteli ndimo ifite bari ruhande, nta kibazo kirimo. Simfite extremism yo kuvuga ngo sinokucarana n'umuntu, kandi Yesu yaravuze ngo abarwaye nibo bakeneye ababavura, ariko iyo wicaranye nabo muvugana iki? Urabahindura, ubabwira Kristo, uberera imbuto. Ntibishoboka yuko wamubwiriza utamusanze ahari. Akimana no ushobora kuba ari strategy rero yo kujya hariya cyangwa ari umutego waguyemo. Akimana yaravuze ngo niko umuntu yakora kugira ngo akomeze on track. Ndashaka gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Ni amagambo Paulo nawe yavuze, ni amagambo nanjye mvuga. Mu gitabo nise ubusabane bwawe n'Imana harimo ingingo nyinshi sinazivuga zose, kuko ubusabane bumeze nka ubukristo ni nka jardin. Jardin murayibona isaba maintenance ya buri munsi. Iyo jardin umaze iminsi ibiri utayimaintain imeze ibihuru ikameza amahwa, niko n'urushako rumeze. Umubano wose usaba ibikorwa bya buri munsi. Hari do and don't, hari ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Buri gitondo ndabyuka nkavuga ngo Mana umfashe uyu munsi wa none nongere nkumve, umfashe uyu munsi wa none nkore neza, nongere amasengesho, nongere ijambo, ntumukakirengeze guterana kwera. Uko muza mu rusengero ubu deja kurakora ibyo wagomba gukora, ubu kuza hari ico wumvise, nejo nugaruka hari ico uzumva, n'ikindi cyuma ari ico uzumva. Kwizera kuzanwa no kumva, ntabwo ari ukwizera gusa gutuma twakira gakiza, ni no kwizera kurera gakiza. Kwizera kwacu ni gutuma gusa twakira gakiza, kurera n'agakiza. Ni ibigeragezo bya buri munsi bisaba kwizera. Uko ugenda wumva ijambo ry'Imana ugenda usa naryo. Nanimvuze amagambo mvuga ngo ico ugaburira muri wewe nico gikura. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umuntu n'umwuka, yambaye umubiri, afite ubugingo. So abo bantu uko ari batatu baba mu muntu umwe. Uwo witayeho agenda akura. Uko usoma ijambo ry'Imana, uko usenga, uko uririmba, uko wicyana inshuti nziza, kurarera umwuka. Uko rero umwuka arimo aragenda akura, aradomina umubiri. Uko rero bya bintu bigabanya, ukagaburira umubiri, ukajya muri misikirasiyo, ugakora siporo ku cyumweru, ugakora ibyo bintu byose kurubaka umubiri. Kwitoza mu by'umubiri bigira umumaro muri bikeya, ariko kwitoza mu mwuka ni ukuvuga ngo ni ubuzima busaba gukomeza kwitoza. Paulo avuga neza, aravuga ngo sindagerayo, ariko icyo nzi ni kimwe, nibagirwa ibyahise kareba ibiri imbere. Buri gitondo uzuzuka mentalite y'abantu
bapiganwa cyangwa bahora mu marushanwa, abatlete niyo yavugaga, buri gitondo ntibishimira igikombe babonye, bishimira icyo bagiye kugeraho. Muzabarebe, ntibishimira yuko batsinze kompetisiyo bushize, bishimira kompetisiyo iri imbere yabo. Abakristo nyabo rero, buri munsi ndapiganwa, buri munsi ndiruka, buri munsi ndasiganwa. Ubwami bw'Imana kuva igihe cya Yohana umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane. Rero mu yandi magambo ni uguhora dutwarana, kandi turwana n'umubiri, tukarwana na Satani, tukarwana n'amadayimoni. Buri munsi uzukuzi ngo ndi ku rugamba. Igisubizo ni kimwe, spiritual warfare cyangwa intambara yo mu mwuka. Nico gisubizo. Uzurwana urugamba rwiza, kuzutse Imana izabigufashamo. Imana ibaho umugisha.